Dolamara along tarapung radapan Indian Army pen Thirang Kiron. Hamren KAC Branch Secretariat along Karlitang Khorsing Tirangapan Kachikimo. Ingdeng Trokep Rapol Kecheng si KAC CEM Khorsing Tirangapan Kachiboy Arni Kachikimo. Kardom Adap Abirta long penili sami Villain Rong Parpi Nonarjik Tham Birta Angton Pen Red Horns Division Indian Army Pen Chipatirpi Ponsi Kapapi Hup Borpung Tarapung Aradapan Panong Ponsi Dolamara along Akijoy Pen Thirang Kiron Nasai Kedeng Bangso Thirang Kiron Pon Laki Kapapi Hup Rong Arlo Suarlo Tum Setami Kiklem Kedam Pen Mithang Akeng Pen Kachar Japon Thekje Pansi Panong Pon Kadukube Hum Trainer Kep Athirang Akijoy Pen Suarlo Pan Panong Ponsi Ron Ponlo Operation Sadbhavana po TPKN pon bangso sai kedeng along Jasemet Pet Suarlo Atumapan Mithang Kachar Japon Thekje Pansi Panong Ponlo Dwarbaguri VDC Chairman Alar Achor Sang Pilusia Rong Hangpi Jasemet Colonel Himanshu Thapa Apan Akiro Pajurlo Athila Puson Karbi Suarlo Atumapan Kapaching Thur Jiapan sai kedeng apot Alang lipen kaning Jipon tuke Karbi Jutang Kipir Kethak Ana Chihung Nangpo Ilitum Mithang Apindeng Chipindeng Vera Kaprek Akai Angno Chipaklang Nangpo. Then with this, I hope that in future they will make with this to bring all our traditional clothes here so that they can uplift their homes to look after their family. I'm looking forward for this. So I thank really to our Indian Army. News Desk Report, Karbiang Long Live. West Karbiang Long Hamren Rong Supi along Karlitang Khorsing Tirangapan Kachikimu Hamren Rong Supi Angkang along Katalon Dun Armuapai Kijum Ajok Puthot Armuapai Kapeong Ponjiapan KAC Branch Secretariat Pen Saideng Ponangji Bolam Theke Klang. Karlitang Khorsing Tirang Kicheng CEM Kedeng Dunabang Phuapan Kachikimo Pon along Hamren Karbiang Long Autonomous Council Branch Secretariat Asai Hemathengno along Alir Alon Kipi Pen Talondun Bangaso Pente Emethangaso Memu Po Asar Lam Theki Po Ason Thak Thaksi Republic Day Independence Day Katalon along Kacheto Alir Alon Kipi Dun Ason Si Karbiang Long Autonomous District Council Kivan Kachipaduk Abangphu Ru Samson Singh Ingti Karlitang Khorsing Tirang Karlitang Kajerong Hangpi Atumapan Karchu Arni Katalon along Emethang Karbi Aradatum Ansose Chito Dun Si Alir Alon Chipi Dun Rintinangji Pusi Mayalong Lam Theklang Pinyamai Karlitang Khorsing Tirang Kachengsi CEM Anghoy Kangnia Bangphuapan Kachikimo Ahut Karbiang Long Autonomous Council EM Rupsing Teron Pen Mai Chepahem Phupon Mai Ke Phalam The Anparta Aluhi Kapachiniasai Karbiang Long Autonomous Council Branch Secretariat OSD Sonaterang Pen Pichunpon Karlitang Khorsing Tirang Abaha Adharom Tin Penta Arnamangno Hirjumi Kehang Pedodet Pen Mayalong Jasemet Inut Pen Inut Karlitang Khorsing Tirang Akai Alamot Han Pajermi Ponsi Kailong Rikaching Turpon Ji Alamte Chethan Chimum Angleya Bangke Nang Bangko Bila Ikana Dangi Kelong Cenge Prokhomani Kijatu Karbiang Long Aru Uttor Kasa Karbiang Long Aru Uttor Kasa Hongjukto Mikir Par Aru Uttor Kasa Jila Aprange Hongjukto United Mikir Aru Uttor Engineer Uttor Kasa Jila Kebangnya bangga ini tung tinggal bom po je pelutang tadi tung masuk ke Khorsing Tirang Samsung Sing di ala kaya lamu katuwe dan andeng la suasana andeng pergi pada itu mata pon po tu dan nonton bangga nota Osmar Tumpang mana arjan kihi la soal mumang arjan ki tapi tu pon lo dan mukbang ki bang satu akai lamu kita tu pati sontai tu di pon po dan sontai si ni tu akai lamu bangka si sihat pen pota kita kalang perat tumpang ke than pon sontai tu pido pon ji si pinigan ni sibelo mo ka pek mai pon pen si ani si ban ini program pota alang likai lamu kon kason se po ka klang pon ra pan kapachini pon tai tu go boi pan tu mata pon Mayalong Kachetong Dun EM Rupsing Teron West Karbiang Long DC Shade Isfakul Rahman
West Karbi Anglong SP Mrinal Talukdar, Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso, Hamren Municipal Board Vice President Hetsing Rongphar, Border Chairman Richardson Hanse, Board Chairman Barim Krishna Prasad Sarma Pen Chenglok Ongdung, Manpeng Kido Rongasar, Lukachar Liklim Sumarla Pen, Saikam Saiphuatum Chetongdun Si Ing Samjin Pen Mai Pijut. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Dipu Khorsing Terang Memorial Park along Ingdeng Trokebrapho Karlitang Khorsing Terang arong kachivoy arni kachikimu amai kapadu along armu kachitodun atum aphai jumhe kasonsi thekporlong. Dipu Khorsing Terang Memorial Park along Karbi Anglong Autonomous Council Patir PC Ingdeng Trokebrapho Kechengsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Kemana Bangphu Karlitang Khorsing Terang aphan kachikimu asai dengpon. Sayang denga tengpen Adap Porphai narkepahut Dipu Rongphar Pirong Be akumlin adung kido mate kasa pathuak lamakung kido Karlitang Khorsing Terang akumlin along Karbi Anglong Autonomous Council EM Mangal Singh Timung BJP Karbi Anglong Amaipu Anparta EM Ratan Teron EM Raju Tiso lapen nominated MAC Ajit Kumar Dea Tumpen Danglok Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi lapen Karbi Anglong Autonomous Council Asaikhi Anparta Penangan Kithikiding Atum Miralek Pen Manpeng PC Kardom Kardi Pado. Lason Thak Si Dipu Khorsing Terang Memorial Park along Sitame Karbi Aron Barim Aron Ateng Pen Arnam Kardom Mate Karlitang Khorsing Terang aphan Chomrong Me Kido Kethak Dun Long Pemeji aphan Kaharche Pangcheng Ponsi Pregjama Dhorom Atum Pen Anta Karlitang Khorsing Terang Akarjong Chomreng Me Mesen Pen Kido Dun Longji aphan Arnam Ardom Pirinti. Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Mangal Singh Timung Pen Danglok EM Ratan Teron lapen Penangan Kithikiding atum Karlitang Khorsing Terang akaya lamu aputhak Chithan Ponsi Chikimu Ponsi Sayang Deng Pichun Ponlo. Beha Bepar Achatayalong Ingtir at Asongjapo Asongjapi Penle Manlo Dang Po Thipi and Pen Business Association of Hamren Atum Pen Amlong Minukura Pamalong Songja Aseke Kangnya Sai Kedeng. Ahok isi ahabar hapat along jongsi cerai kom nangji pelute mon sama tawar pen kupia krong ke klemsi me pupu nang likamatha. Bonta jakong horang pen kali. Labang so puthak hamren rong supia long cerok tok inud bahini akorte atub kamunthi dam penangapor cipisi kedam tang surihini rakre trok sianingkan freni phai kre isiarni Business Association of Hamren Puasong Hamren along pahachelo. Halabang so aningkan pen pining surihini rakre circap aningkan kang thang ji dog labang so porang pong kiklem kidam ki japon akrong abolon kang jang ajok ongdung kachinghon akar biatu beha bepara chatayalong ame ke prang pon ang theksi hamren rong supialong thekpulong bangso kiseng pon Business Association of Hamren Puasong nang pahache det pen ningi sia towaralong kapangrum pon jiaphan penang bor ilo Bangso kabor iale pini Hamren rong supialong Business Association of Hamren labang so asong long ki Japon asong japo doan apan arna mahir jumeawai kang along si do pirthe kachar tingalong kapaching bar dunde pulote inglong arit katiki hen bong hompen chotke paprang dunun e pu alam pensi inut pen inut apan than pare ponlo lapu beha be parak rong along ansusi kache harjak ponjia phan pura Umaha long riaroy minukur apa malong thaikuni ni phai ingkoira narkep arni ongdung armu pangrumsi songja se ke kipiamai padopon bangso se ke amayalong Business Association of Hamren Amaipu harsing ingti katharpen kachepahem phupon amayalong chunbang holison teron pen maike pha anparta aluhi kapachini pon angdeng pachun pon resource person aman Kachop hapon ateng pen kachetong dun Abraham Teron anparta fishery up saifu satropator chetong dun Phapang jangaman pen Business Association of Hamren Abidisar Paul Ingti Kathar Mon Kramsa Bajong Bay anparta Karbi Anglong Life Executive Editor Rongbong Terang atum chetong dun Maipu harsing Ingti Kathar alam the atengki ingtir set misen asongjapo asongjapi manlonang Business Association of Hamren, Jasmetpet leader, Himanji ba leadership training
interact asong ya po song ya man lonang buat happy and ponsi ini ladak amlong minupur po de malong tum leadership training lapen business uson si itum ta Charlie dunai mamat hek nangi mapula solam the patir pi ponsi itum dak ini bang so mai dupon lo Bang akhayason beha beparpen cingtur dunang popusi harsing intikathar alam thepen karbiang long life aphan nang pachini dun dak netum chuphapon a resource person korte Abraham Teron lapen korte sotro pator hangang netum bahani sila so training along nang kirap mong kitu dunlo lapen dadak leadership kacar lidunji pu a korte ingir tum stame try bang harus si abang pu bang piatum nang kitong dun lo sini tu makin mang bang ke je anso se itum akhai sitame bang akhai tu mason biha bipara natu kapa prang dunji lapen leader akimi quality ape mandunji pansi pini itum na so mai hapon pen kadugawe na cipaduk dun lapen na citong dun akorti injir tumhanan same curupon part ahok damtang surihini ra trainer cap aningkan Young Business Association Central Leadership Mizoram along humrisi beha bepar achethe aphan bidi sore chepachoy damlo Mizoram along ka humri damahut kechengsi alam the kilongpon atengke apor aphan inghon vek nangji laso kang honpon along kachingri pensi Akichun Longji Pusi Alamthe Business Association of Hamren Bidisar Paul Intikathar Alamthe to Arju Iksenan Nilito Surinira Trainer Kebaning Kan ke Mizoram Sidamlo Haladak Nilito Young Miyu Association Central Leadership Atumbansi Chetong Damlo Haladak Nilito Panang Tanlo Kosonsi Mizoram nang tum kosonsi nang tumakai cari aptip heglo Nilito panang ke tandon ke simple disiplin lalo angriang don ke do lapen isya bangke nitum apor paning hon pik a time paning hon pik apora teng pensi jata claim apora teng pensi jata chow apora teng si meeting cepat tik lote la sikedo la sonsi nilito panang kan pon lapen mizotum ke claim ke dam lapen hadak adet ke cerai bihap ke pen cenglok politics pen cenglok ason tinta disiplin do pik sincerity do pick corruption free usinili tum thaglong dam Bangso beha bepar asong pen kemang pon atengke karbiang long angkang pia phanta kaheman pondo News report Rongbong Terang Karbiang long live Hamren Pinyata Abirta bangke lapan sikang toniglo chukle me chudam me kardom